Udon urikuit hamalla unong pop jangga parte. Ko himen ko para bayit ha utray Jesus Christ. Mindakasni ka balam kareke yagasni buram jango Matthews bakuit wa apostol jango utray unong to yaka gospel. Habab yusno yaka kerteng jango Matthews kawan shisen don haga jimur jembar ka jampi unong korong kajana. Unong pen kia bakarau ulaya i unong pop bakarau haka kaying musul haka jaka ba ukshong ban lumlang ya baro ka pesa ka tengka kat kum ga jimpe jongi jo ulang ubri uba yakinino ya ka pesa jongi haka rukam bam hok kat kum ga jimpe jongi jo ulang ubat leshilia ulang uparalog jongi romen ulang ubaleben yaki ulang ubakijit yagasnam jongi kakamat kijo uni ulang nongpok bakrao badmenda unong penkia bakrao udok terupaunam upay iya unong pang basyirkay unong pang bajur yitip haki hospital haba ni yalam yaki bapang haki hospital ki doktor ki kaloy banpay siya ki bapang jur ya ki bapang malimala unang abshua nangda unyalam no ya ki bapang jur ladak wan kino ki bri balam mensau jur ne ki don hapadenge jimpang ka bajur baro ki doctor kin maresha ka ICU ban yara ban penim ya ki badon hatenir ka jinia hangeng yusngo u doctor u bakarau tam ulawan wad iya unong pop bakarau baleng ala nong pop bakarau baru ki beri kila ken ya unong pop une Matthews daga jingshisha dan jaka haki donu jangi beriu dan jaka haki imlang salam udon ka yeng bausa na ying bausa wanni badushong ha kaying krong kajana kalindi jamu kalalong kabalingkot nama omdon gi paralok bakot nga bhayahu light no yaki para nong krong kajana light no yaki para nong pop ki kot yawu bad umpat don lad ban lake kano ka jingkawai umpat don lad wat ban lake jingo ya ka kami jomu namar habang ipek ya ka film The Chosen niyo i ulay kerki ban pek ya ka kami bad ka kami ka ting haba une ukulu wandrung haying ula pedian ya ukerki haying ka kamera ula shong shipor arpor badka ula karen kindia kinjoy nanda ka kami kada angki petno shwa baki briu kiyo i yawu lara ki briu kiyo i yawu bad ka kami kin kendai tru ya ka kami kane kalongga rukam baki briu kila kain ya kinongkorong kajana kim don jaka satya hakadonul henry yawu ne unompop yawu ne unongkorong kajana ula yo ya ka jingker ko ka bakarhai ujisu ula don jingi nagabendajo haba ke buru ke mai jaka ya u hakadonyo jangi ujisu ula jaka ya u Matthews hakadonyo jangu badwang ko Matthews ko Levi ale budiana umpat don mano ban bur hadu kata kapor
tangga yin ba usyang ban krom ula bud ya ki sipai jong gi romen henre light no ya ki sipai jong gi romen umba don gi paralog ban bud menda ula yo ya ka jingim ka bate mai ula yosngo ya ka sur ka ba pelengo ya hu omdan mano ong Matius bud ya nga ale wan badna minda ula yosno ya ka sur ka batiang ha ka skor jomo ula sno lingo henre ula sno to ya ka jinkar dor jangata ka sur ula sno to ya ka tlam jangata ka sur ula sno to ya ka tlam jangata ka ketin bad ula ken kordor ya ka sur ula ken kordor ya ka ketin ula ken kordor ya uta ubala kot iya ko himen ko para kasur jong mobile kawan syangi wei pai wei ale bod yanga kadbang idang don hapadeng gon jai kijinge kasur jong mobile ka kot yangi ban bod bat it iyau kasur jong mobile kalaban penken ya kitala baro jangka parte kabate merau ini kasur jangka pele ka penken ya baro kitala baklain jangka parte kabapelang merau ini kabapelang koidi ini kasur jangka jisu kapelai luud ini nakajing sosi nakajing larain nakajing temrau nakajimpang, nakajing shitam, nakapop. Kasur jongo bale, kakatin jongo bale, kakatin jongo Jesu, kapalait yangi, nakajinglong koidi jongo bamen, shaka jinglong koidi jongo Chris. Kasur jongo Chris, kapalong yangi, koidi jongo Chris. Ko himen ko para? Kadbang ireke ya kasni buram jongo Matius bakoi ngide ben sautu udon urikoi hamalla unompo udon urikoi hamalla unompo jonga parte manga bad mangi mapi ngilong ginompo henre hangiru udon urikoi kumno ngilaban pelong yauni urikoi kumno nginaban shem lap yawani urikoy hapo jongi ngi haban shashkor yakasur jo ujisu Matius ulang unampap bashirkay hakamat kibri uladon robon ki para nompap omdon mana bayoi yahurikoy hapo Matius kila yo itang unong les niyo kila kain iyawu basuniyo ta henre haba ujisu la pe umshim la yo iya kapap hawu Matius henre ula yo ya uwe urikoy utrang dik man kapor ban plait imiyawu urikoy ulawad yakata kasur balaman penkoy diyahu urikoy ula apchi apman kasni hakata ka jaka krong kajana banyus ngau yakata kasur kaban pendengen yahu menda ngiro ngilong rikoy hapadenggi pap udon uwe urikoy hapo jongi iwe pa iwe mangi kinompop urikoy udang yakata kapor baka sur jongo bale kan pensai kuy iyangi iwe pa iwe ko himen ko para kipi kibas ngap yanga yakas ngi burom jongo Matius kai jing dengan yangi ngi kinompop ngi don ka jingkermen ngi kinompop ngi don ka jingkermen haba ngi kaloy ban shashkor ban snap ya kaneka su bakot yanga badiapi ale bud yanga nakae ngahaban mi
nakaying lung yaka kajana nakaying bangasyong bandi kiyak nakajaka bangasyong banle pop naka jinglong koidi chonga naka jinglong koidi hakaba ngalangop shingop naka tursin jongo bamen uba pele pop yanga. Let's say ngala snap shi snap ngala kongo shi snap kongo yaka sur ba pindame yanga ban lepop ngala kongo shi kongo yaka sur ba pens ngawatan na yanga jongane ka parte menda ujisu wanra hangi yaka sur kabatian sur kaba penkui sur kaba kedut sur kaba pendimai yangi ka sur jongu trai ka jingkot jongu jisu ka pelong yangi rikuid ladang yaid bado trai da kaba kongu ya ka sur jongu un penken ya baro jai kitala kaba temrau yangi haka jingim jongi kaba kebriu kipet yangi kioi yangi tangi nongpo na tangi beri ki basuniu tangi beri bakleng tangi beri ki babuai tangi beri ki batok tangi beri ki batu ujisu uyoi hapadeng kine ki jing suniu hapadeng kine ki jimbelen basuniu urikui utrang balai luit nakata ka jing suniu bara urikui ubalangop hapadeng ki syah urikui ubahap hapadeng di syah ngi baro ngiru ngilong kirikui balangop hapadeng di syah ngilong kirikui balangop hapadeng ki jimberlein basiliu khato ngidon nayem yakane ka jingtrang hapo jongiru kum umatius ban komu ban misi sendon ban bud iabu kramba ngindup iyo yaka jingiu bi jongu Kris haka jingim jogi naka jingiu bi jongu bangman naka jingiu bi jongu ksui naka jingiu bi jongu pop ngidai ban yo yaka jingiu bi jongu Kris banlong ki koi bi jongu Kris tongin duai ko himen ko para haka negi ukerish bakui bautrai un pensnautu yengi yaka nega sur un kon yenga badia piru ban bud yawu ai kenmi yakiri kuit na pojoni na padengi pop ninang duai jisu pelai luit yanga uri kuit kari kuit na kane ke jinglong kabamenda kotrai jisu karto yangi yarap yangi bun bud yakanuksa jingim jongu Matthews ban kongu yame ban bud yame ban ino bak ya ke baro kabatem rau yangi hakapop ini aro ya utrai Jesus Christ